just so I know to throw to. I was like, fuck, what's our man's name again? Oh. Ko hikurangi te maunga, ko waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi. Nō reira, e ngā iwi. Nau mai, hara mai ki te papatākoro Whutupōro, ki Ruatoria, anei ko Whakarua Park, te ingoa. Nau mai, hara mai, mo te whakataetai a motu, mō ngā taiohi o ngā kura tuarua, mō te whakataetai Kiorahi. Ka tika, me mihi atu ki ngā mate huho o te wā, ngā mate haere atu. Apti hono tātai hono rātou kia rātou, apti hono tātai hono tātou te hongora kia tātou anō. Kia ora whānau, my name is Paul Brooking, jumping in here to help out with the commentary of the first game of your 2025 National Kiorahi Junior Championships. And joining me on the commentary team today, Morena Uenoku Kohatu. Morena whānau. What a beautiful day, Uenoku. Ka tahi anō te rā tino ātāhua. Yeah, nah, pretty beautiful in Ruatoria, pretty beautiful airs. Good to see all the tamariki out here on the Pawhira today. Yeah, it's looking like it's going to be a beautiful day, and Ruatoria is definitely putting it on for the day. I'd say the whole Tairāwhiti turning it on today. Coast-wide, not a cloud in the sky as we look around from our viewpoint here at Whakarua Park. Some very thoroughbred-looking athletes out there. Oh, yeah, definitely. I can see it's a lot more skinnier than when I was back in the day. Right. And a lot more faster. But we'll see. Just running through some logistics today, whānau. We are broadcasting two of the fields on the main field that you can see. We'll be alternating between field 2 and field 3. There is a third field on this field, number 1, but that is being saved for the finals tomorrow. 7 fields in action here today. Unfortunately, we can't bring you action from all of them at the same time, so we're just concentrating on one of the fields on the main field. But big mihi to our sponsors. We've got Toitū Ngāti Porou, Trust Tairāwhiti, New Zealand Community Trust, and of course Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, all combining to bring you this live stream of the 2025 Junior Kiorahi National Championships. Have we got a program there I can have a look at? I'll tell you who's the first teams up that we've got today. Te kura a-iwi o Manatuke versus Te Arawhanui kura kaupapa Māori. That's coming up for you in the first round today. And we will have to try and find out which colours are which as we look at these kura. But building towards a great day here today. Looking at around a 4 o'clock finish this afternoon. With all of the games, like I said, 7 fields. There's 6 in action today. And the main field being saved for the finals. So expect to see some wicked display out there. If the senior nets were anything to go by, the juniors should be just as exciting. Of course, these players bring skills from so many different sports together, don't they, Uenoku? Yeah, a lot of different sports in here. You know, you got all our Mickey Ayers touch players. You know, some of them got pretty good twinkie toes, you know, pretty fast off the spot. And yeah, good to see a lot of, you know, different whānau from all over the motu come here and see all the skill and see what Ngāti Porou can put up for them today. Well, if you think about the skills involved, you've got handball skills, you've got volleyball skills, you've got rugby, touch rugby, not quite tackle in there, but there is a level where they play tackle in this sport. Oh yeah, they're an advantage though. That's the top level. I've had one game of tackle, and yeah, that was the last for me. When you can't see the tackler coming at you front on. It doesn't take long and the old injuries pop through, but looks like we're not far away from getting underway here in the first round of your 2025 Junior Kiorahi Nats. I hea ngā kura kua hara mai. 20. Rua te kau ngā kura kua tai mai ki te whakataetai. The 20 schools from across, I think, the North Island. I don't think we have any South Island kura here today, unfortunately. But a good representation of kura that have made their way as far, just about as far east as you can go in Te Motu. Any favourites, Spro? Any schools you've seen in action? It would be good to see Wainui Mata. Wainui Mata, I've seen them at the older ones. Of course, reigning champs.
Oh, yes, Reigning yes, champs yes, from yes. the previous junior. If we look at our pools, so we've got 5 pools, whānau. I'll run through Hikurangi. We've got all named after our maunga. So Hikurangi, Aorangi, Whanakau, Wharekia and Taitai are the pools. In Hikurangi, Te Kura Matua o Wainui Mata, Rākau Manga, Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga, Te Kura Kaupapa Māori o Kawakawa mai Tāwhiti. In Aorangi, we got Te Kuiti High School, Te Kiorahi o Manutuke, Te Arawhanui, Kura Kaupapa Māori, and John Paul College, Ruatoria. In the Whanakau pool, Te Kura o Te Koutu, Whakarua, Te Kura Tuarua o Te Mānuka Tūtahi, and Te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hau. In Wharekia, we got Kura Kaupapa Māori o Te Wai o Ngāti Parau, Te Wharekura o Te Rauaroha, Tai Wānanga Tūtoa, Te Kura Māori o Purirua. Of course, most of us Ngātis will be trying to get behind our Ngāti Parau kura, especially ones like Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Parau and Kawakawa mai Tāwhiti. In our last pool, Taitai, which is one of the smaller maungas that we have here. We don't just have one maunga, we've got 6 of them. Turanga Wahine, Turanga Tāne, Hamilton boys and Hamilton girls, Rau Tāwhiri, Rau Kura, and Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Kōkiri. Those are your teams in your 5 pools today. And looks like we aren't far away from the start of the first game. Now, what was those schools again in the first round? We've got Te Kura Iwi o Manatuke. I'm picking there in black. And we've got Te Arawhanui Kura Kaupapa Māori. Just hang on. Who I believe are in the bluey pink. And Manatuke in the black. It's been a while since I played Kiorahi Uinuku. You might have to tell us the positions and who's in which position. Well, we got, I think there's eight people normally on the field at a time. You got two sides. You got Taniwha. Taniwha's goal was to try and throw it at the tipu. So you throw it, and then the person blocking the tipu in the middle, it's our kaitiaki. And then the people running around touching the po, that's Kioma. And their goal is to run in and then get a try without getting ripped. Was that? Yep. No, I can't see any points added Yes, to that was a try. That just was before. a try. Yep, Was added. That was a try to Manituke. So Manatuke currently Kioma. Yep. And I'm not sure how long are they quarters? 7 minutes a quarter? We will find out as the game progresses. But as you can see, there's lots of different skills involved in this sport. And there is a shot clock on when those Taniwha have the ball. I think it's a 5-second shot clock. Yep, 5 seconds. To get a shot away at that tupu. So Manatuke back with the ball again, looking to try and secure the points, but great flag there, ripped by Te Arawhanui. You can see how teams sort of sort themselves out. You'll find usually the females will head to be kaitiaki of the tupu. Yeah, usually the females are in the tipu, but however, the tāne can be on the tipu. I'm a bit of a gun in the middle, I can't say myself. Yeah, I like the middle. You don't have to move far. No, don't have to go far. But people we think it's so easy until they're in there. Or until that ball goes somewhere you don't want it to go. Nah, you're covering those bits all right. So Manatuke, we've had a switch camera. We're talking to our man. We've just switched fields. Can you get us back to field 2, please? There we go. Our RoboCam will automatically switch fields on us. So score still only 1 point to Manatuke. Arawhanui back with the ball again, Te Arawhanui.
Now Manatuki have it back again. Oh, no, sorry. Still with... it's so quick to change possession here. Yeah, Manatuki still got the ball Manatuki at still the moment. got the... And you'll have to forgive me, Whānau, I'm used to calling rugby games. Oh, there we go. There's a nice try from Manatuki, I think. Yep, that's a try. We just wait to see how many points were awarded for their try. Remember, the Kioma are trying to touch those poles, and they don't count until they score the try. So they might touch one, they might touch two, they mightn't even touch nothing before they score a try. They're starting to bank up the amount of poles, the tipus that have been touched. I mean, poles. Unlucky there. You can see that all of those points accumulated don't count until they score a try. Or bank those points. Manatuki back in position again. That's 2 poles they've touched. And you can tell the good teams, they know how to use their middle. Just like Manatuki did there, although I think, was that a... Yeah, that was a try. Manatuki quick to play on again. Ooh, unlucky. A double rip in this game is an automatic handover. So if you see the flags get ripped off both hips at the same time, the ball is handed over to the opposition. You can see how important that kaitiaki is in the middle. Being able to transfer the ball to players in the open. Was that almost a rip before they got the ball? Yeah, no, that was almost. See all these fellas, they can fly in the air to try to catch that ball to get a try. You see a lot of different skills coming in. You see these the duck walk start to be put into play, just to get away from those reaching hands. So, 5-minute quarters fun. We've just had it, and that sounds like the quarter time bell there. So this will be the final play. Manatuki will be looking to try and bank these points. Flags off, I think. No count. Only 30-second rest between quarters. 2-minute half time. It's going to be some tired kids this afternoon, because not only are they competing with each other, the old heat is just pumping down here at Whakarua Park. Thankfully, our commentary team have a nice shady position to view the games from. A nice little breeze coming in to help out. So as we see, 20 kura here for this competition. 6 fields operating. If you are around the Rohe and want to come and have a look, see how this game is played, then by all means head to Whakarua Park. Big mihi to our crew behind the scenes too. We've got Mahuta Morris up on one of the cameras. We've got a man we call Ropata. He's a robot. He's up there too. We've got Adrian Royal from Aotearoa Toa FM helping out with the live stream. And of course, we've got our man Tamarangi Papuni Isles. And my name is Polder Brooking. So we're back underway again. 30 seconds is not very long break, is it? Nah, straight changeover, no mucking around. As soon as the hooter goes, your way. As soon as the ref's ready to go, into it. Big mihi to our refs too. And pressure can be put on them at times, and not an easy thing to do is pick up the whistle in any sport. But so we have to send out our mihi to everybody refereeing this weekend and all of the crew behind the scenes. There is a lot of workers behind the scenes, volunteers that are helping out with kai, making lunches for all our visitors. We don't have a Subway that you can go and order lunch for 20 schools from. And nah, no Subway up here. Just they're fish all and out. chips. They're all out there in the kitchen buttering bread. It's a big mihi to our kai manaki, our kai tautoko. Big events like this, especially in remote places like Te Tai Rāwhiti, cannot go ahead without great volunteer support workers. Still,
6-1. We didn't pick that up. You can see how quickly the score changes. Ball has gone out of play, so it'll come back for a restart. Te Ara Whanui now in the Kioma position. So you do, once the flag is ripped off you, you've got a couple of seconds grace to get rid of the ball. It's not like you have to send it immediately. But in the act of scoring a try, if a flag is ripped off you, that nullifies the try. Well, there we go. There we go. Te Ara Whanui came in for a try there. No mucking around. Back underway again, looking to try and bank it. Another one. Quick point. You can see how crucial the Kioma, the Kaitiaki is in there, being able to spot those players who are open to score those quick points. Yeah, they're like first five. yeah. First five. Like a first five, eh? Yeah, playmakers. Is that why you go in there? Nah, yeah. May not look like a first five, but got the Oi, vision. you look like a mano flutie. Yeah. We've had a few first fives that are bigger than your normal first five in Te Tai Rāwhiti. Yeah. Te Ara Whanui trying to bank points there. Great flag there from one of the Manatuke players. And you may have already picked up that we can't keep you in touch with the players' names like we do in rugby because subs are happening. And as you can see, we can't see the numbers all the time on these players' shirts. Remember, these are junior players from high schools. So year 9 and year 10. Of course, you may have seen, or you may see throughout the day, a few advertisements from Ngāti Porou. We have the Power Wars coming up on January the 3rd, probably one of the biggest days in the Ngāti Porou calendar. And Kiorahi is now one of the most hotly contested sports of Power Wars, along with touch and sevens. (7-3). Te kura āiwi o Manatuke at the moment. See a bit of a knee drop there from a young fella to try and get away from the rip of the flag. There he goes. He put his flag back on. And oh, what a great rip. What a great rip there. Looked like he was going in for all money. And one of the Manatuke players just happened to just grab that flag at the right time. So some of these kids' shorts have got Velcro strips on them where the flags will attach to. Others will be wearing, maybe wearing belts. I think at this level, though, they've all come with the shorts with the Velcro on them. What up? There's a try from Ara Whanui. We just watched the board with anticipation of how many points we banked. And there's the second quarter time hooter, or halftime hooter, I should say. That'll be it. Half-time, 2-minute break. Oh, Te kura iwi o Manatuke holding a 4-point lead. Oh, sorry, it's dropped. It's changed. There we are. That's how quickly it can change. 8-6, a 2-point lead. Te Ara Whanui kura kaupapa Māori in that quarter there, able to sort of rein in Manatuke. Pull him back a bit. So a 2-minute break here as we wait for the teams probably to make changes, have a discussion about the way that first half went, strategies. And 2 minutes isn't that long either, is it? No, it's not that long. But lucky all these fellas, they look pretty fit.
look pretty fit, but all the sun. So hopefully they'll put sunblock on. Otherwise, Yeah, if you are heading to the park, whānau, there are free sunblock stations based around the field. There's also a water station here. All you have to do is bring a... here's that last try. oh, see Oh, that. oh, what a great rip there by that number 4 for Manatuke. What a great As you rip see, there. Looked like he was he going in for all money. Yeah, he was. So we're just waiting for the teams to get back out onto the field and take their position. It looks like we're about to get back underway again with your second half or third quarter. That hooter's got me there because I'm a volunteer fireman, and that sounds like the fire alarm. Here we go. There was another try there from Manatuke. Oh, unlucky there. Lost the ball just on the outskirts of that boundary mark. So it's Kioma is the chance where you get the opportunity to really bank the points. Because as we said, you could touch 1 pole, 2 poles, 3 poles, or you can touch up to 7 of them and bank 7 points at once. But you gamble against losing those 7 points if your flag is ripped before that ball is placed over the try line. Te Ara Whānui slowing it down, trying to get good shots on to the tupu. You can see the Kaitiaki there doubling up, making it really hard for the Taniwha to try and get a shot in. It's our score 9-6. Manatuke at the moment. Te Ara Whānui will be really wanting to try and pick some points up here as Taniwha, because they'll only have one more shot as Kioma. The third period of play here. You see that signal by the referee there? I couldn't pick up what that was for. Manatuke with the ball again, though. Just like that, for yes. another try. What a beautiful little hip wiggle. Yep. Yep. Just subtle, just enough to escape the grasping hand of the opposition. Using the shot clock here to the max, just about. Oh. It's come back into the middle, has it? Referee has obviously picked up an offense. Manatuke back in possession again now. Now, oh, it's changed position again, back to Te Ara Whānui. It's too much, mate. You can see how quickly it changes position and how quickly you can lose the amount of po that you've touched. Looking to bank points. Manatuke dropping back to 1 on out. There you go. Back to 2 Kaitiaki in the middle around the tupu. You will see throughout the day too, it won't take long for these kids to wear a track around their tupu. Yeah. Manatuke looking to bank some points here. So you don't lose the points until you attempt a try. And there's a try scored by Manatuke. So you may have
touch the po, touch two po, and somebody rips a flag off you, you don't lose those points you've accumulated until you're in the act of trying to score a try and somebody whips the flag off you, or you lose position. Te Ara Whanui getting possession back again. That one there, gone right outside the boundary. We'll turn over possession back to Manatuke. Was that a double rip? Double rip. Just as Manatuke were looking to about to bank some more points. Still a close game here, only 3 points in it. There's quarter time, three-quarter time, I should say. Yeah, Manatuke, they'll be looking to rack up there for their last play, rack up some points. Oh, the flag was ripped. What another great defensive play there from Te Ara Whanui. Yep, another straight change over. Change the teams, straight back on again. There was a little bit of extra time going on there. Wonder who to goes. The referee will call final play, so they will play it out until the ball goes dead. That time there, it looked like Manatuke were about to score, but some great defense. Yes. See, just like that, see, Manatuke, they weren't ready, but however, the other team were on, Te Ara Whanui were on, and just like that, they started. Yeah, They're waiting for no one here. Caught me off guard. Yeah. Even I wasn't ready. Well, there we go, another try. Te Ara Whanui looking to make a comeback here. No, they've given the points to the wrong team. Oh, another try there from Te Ara Whanui, trying to make a comeback. Well, that may have been the corrected score. It just popped up 12-9. It's 12-10 now, I can see across on the... So Te Ara Whanui are making a comeback here. The last quarter. Oh, rip there, rip there. Oh, lucky rip, Manatuke. We're wanting to up their defense here as we... Te Ara Whanui with a chance. What's the call there? What's the call? Oh, a bit of blocking. Bit of blocking. Yeah. So just a 2D with our duck sits, how they sit down like that with their dives. They can't obstruct the flag of the whenua. Yeah. Yeah, no fending, no obstructing the opposition from being able to grab your flag. The only way you can get is twist your hips away. Yeah, or spin. Or spin. I think there's a rule where the flags can't touch the ground either, eh? Yeah. No, they can't. So you'll see some of these young fellas chucking a duck walk, go low to get away from the defence, but they can't go that low that their flags touch the ground. You used to see some of them do a bit of a knee drop, but that brings the flags down to touch the ground. 1 point. Try there to Te Ara Whanui. I think that's 12-11 now. What a game. We're down to the wire. Is that evened it up, I think? I think that's 12 all. It is looking at the scoreboard from up here. What happens if we tied up at the end of this? Bit of a shootout. No, not shootout until we're still in draw. Draw. Yep, just a draw. Just because we're still in pool play. Yeah. Look at this fella go. Te Ara Whanui, he's banked 3 po at the moment. Can he convert it into points? They're going to look for someone to bring it in. See, there it is, open. Beautiful. I think that was 3 or 4. Te Ara Whanui will take the lead here, I think. And again. Beautiful. Quick point there. Beautiful. Te Ara Whanui coming in strong at the finish of this game. I think that's out to
17-12. Aroha mai, our scoreboard on the live stream is just looking to catch up. 17-12, I think I look across there to the field. Quite happy that I can see that scoreboard from this distance. Yeah, not too bad, not too bad. Down to the, I think we're coming towards the end of this one. Te Ara Whanui with a 5-point lead, as we can see from the scoring table. Their defense in that last round, that third quarter, stopped Manatuke from being able to rack up points. Yeah, you know, they definitely were using their time properly. And now they've just come home and hammered it home in this last quarter. Of course, they have another few games to sort themselves out for pool play tomorrow for the finals, I should say. But currently 17-12 to Te Ara Whanui. I don't think I know. Still 17-12 as I look across the park. Looking to bank the point. Oh! Beautiful try there from Te Ara Whanui. That'll push it out to 19, I think. 19-12. And that's full time. Last play, last play. Last play is called. It's not going to be enough for Manatuke to come back, though. That one there going to Te Ara Whanui. Kura kaupapa Māori. 19 points to 12. I'm going to get out of here and let somebody that knows a bit more about the game than me into the old commentary booth. We've got a bit of a break. Come on.
Kei te hae, Sein. Tēnā ka tātou i te iwi nui tonu, ko Jana Hura tēnei whakapāho ana i te reo. Kia kouta katoa i tēnei rā, mō tēnei o ngā kēmu i Wainganui te waiu, te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Prau, me te kura Māori o Porirua. Kei a koe, hoa. Tēnā tātou e te iwi, ko ai tēnei, ko Riri a Kraka tēnei, tō tātou kai whakapāo mō tēnei kēmu tua rua. I runga i te whira tua toru, ko te kura Māori o Porirua. Ka whakaingoa au i ngā kaitākoro, ngā mawaru, Wiramu, ono te kaumā whetu, Declan, te kaumā toru, Liam, Rima, Manu, te kaumā ono, Rā, Kore, Paura, nama toru, Kohunuku, te kau, Bruno, nama ono, Whakaotirangi, nama tahi, Latoya, te kaumā whetu, te Aomihia, te kaumā rua, Darcy May, nama iwa, Kaila, Whā, Mia, whetu te Tio Rauru. Ngā mihi e hoa. Ana ko ngā kai tākaro i tēnei rā mo te waiu o Ngāti Prau. Ko Terence Johnson, rātou, ko Ronnie Tuhaka, Vaughan Manuel, Aidan Tangaire, James Harvey, Taonga Te Puni, Te Kahu Surgeon. Ko ngā kōhine i tēnei rā, ko Hiria Parata Elia, Tanea Walker, Summer Collins, Mihi Kahaki, Puawai Walker, Bailey Tuhaka, Merekaya Te Tai, rātou ko Iriha Hainga. Ana e hika mā kare anō tētai kia whiwhi piro. Ai, kei ko rai nei, toru. Kua huria hone te paupiro. Hoi anō, kei te waiu te paoro i tēnei taima. Ko te Aomihia tērā te aki ana i te tipu. Hika, kanikani mai ana ngā waiwai o tērā tama. Mehe kātuarihe iei, ki te oma. Aidan Tangaire, Rapana Piro, kei runga rātou i te taniwa. Ko te Kahu Surgeon tērā. Ko puta te paoro, kei a Porirua te paoro i nei. Ki roto ki ngā kaitiaki tipu. Kei te rapa hoa a te Aomihia. Kua puta. Niti tērā toko rua te whawhai mo te paoro. Piri hongi ana rau. Kei te pai kia mahau e whakapaki a ngā korumina pirangi ana e hoa engari. Kua wai, ka noho tonu au roto i te reo Māori. Rawe. Ko Tihaya Tanahake. E Summer Collins. Kei a Porirua tonu te paoro. Ko whakawhiti atu. Kāre, kei a Porirua tonu. Me te mihi nui kia kouta katoa, kua tūhono mai ki te tautoko ki te mātaki i tēnei hononga o tātou. Me ngā mihi ki te pūtea tautoko. Kua Tihaya Tanahaki e Summer Collins. Makai a te paoro kei a te waiu i nei. Piro i ko rā. Ko tai mai te tini me te mano ki te tautoko i te haukainga. Ki pai ana te whirara i ngā tāngata. Kāri i tataki mori te puta mai a te tangata. Ko nei ki te papa tipu au e pohatu. Ki Whakarua. Tēnei o ngā papa whira, rongo nui o tātou o te tai rāwhiti. Rongo nui rau atu. Ronnie Tuhaka tērā. Weti te toko rua rā ki te aki tipu, ne? Tika. Ko tō tinana tērā ārai ana te tipu. Kāreha haki a rātou kia patua e te paoro rā i o rātou tinana kei reira. Tatania.
Oh, Piro. He te haere atu ai e te rapa piro anō. Koata. Ko ngā piro ko whā ki te kore. Ka pai kua matu tērā koata tuatai e hika mā. Tore tukau he kona marata ki te whakawhiti. Kia kaha koutou katoa ki te panipani krimi ārai rā. e nu ai Māori. Ai. Koi he manawa te tangata i ēnei hihi o te rā. Whā ki te kore kia te kurukapa Māori o te waiu. Weti weti te rangi nei e hikama. Whiti mai te rā. Te ika, kāre he kapua i te rangi. Kāre kapua i te rangi. Kāre hoki te kaha pupuhi o te hau, nā reira ka aroha kia rātou. Ai. Kia kaha te unu wai e te whānau. Kei te tatariki, te noho reri, ngā rangatahi nei mo te haona. Ka haruru mai te haona, ka timata ngā mahi. Parahuti huti ana te haere o nei rangatahi. Mihi marangai. Kia te kahu, piro i kora, tahi. Ko ai tērā nama te kaumārua, kuni pia ko Terence. Karatai te kite kei te mau pōtai e. Hiria, kei te whawhati mai ngā hope o Tahi. tēnei. Oh, piro. Huke ana ki raro ki te whiwhi piro. Oh, iki mai te kai. Hanga noiho. O, karekau, hāmenetia. Kare he piro i kora. Hoi anō, ātāhua tonu te kite atu i tērā. Oma terea o hiria parata elia. Kei a te kahu te pauro i nai nei. Karanga ana i ana hoa. Kei a te waiu tonu te pauro. Hea tērā karanga e hoa? Kari whiwhi piro. Kari ei Ka tae koe pāki te te kite pau. piro. Oh. Te kahu. Ui, tere mai a poira. Kāri i hopu ana haki. Hihi, ana. Whirinaki whakamua, whirinaki ki te taha. Kori mai ana tērā uri o poraurangi. Kei waho te paoro. Kei te a porirua i nai nei. Tani wha. Tata. Kua tihaia tana haki. Ok, te rapa hoa tēnei kōtiro. Ana, kua kitea. Ko hoki atu te pauro kia Ronnie tūhaka, ko tahi te pau. Ki roto kia mihi marangai. Ko kite aia ia te kahu. Taka huri, ana ngā tamariki nei. What a jump. Tata, ai. Ina te maitai o enei rangatai, kei te rere haere rātau. Oh, what? Me ngā ringa kaha maitai rawa ki te maka atu ki te rā pau i Wanganuira. Oh, Te kahu e kohi ana i ngā pau, ngā piro o ngā pau. Tuari te pauro te kau? Nā kāre. Kei te tai whai rautaki e te hoa. Paku hākere ana? Nā kāre. Hoi anō, nā te kaha o te ārai ke te kōmutumutu i te hoariri. Ēnei tamariki. Koina te tino whainga o ngā kai ārai ni. Pau, te kahu surgeon, nama whā o te waiu. Rua ngā pau. Kia Terence Johnson. Pāra huti ana te haere o tēnei tama.
Kua tihaia tana haki e porirua. Ngā haki e rua, nā rere ka whakawhiti atu te paoro. Ka rawe rā kaitia ki tipu. Kei te tika ua piro. Oh, ai ka pai, ara. Oh, hei ka mā. Ara ngā piro i nānei hika mā, nā rere te kaumatai ki te kore ki te waiui tēnei taimo. Me te mihi nui ki a koutou o te kurukaupa Māori o Porirua. Pāma mao te haramai ko rā ki konei. Ai, tautoko. Iriha, tēnā. Ronnie Tuhaka. Piro! Huke mai ana ngā wāwai o Ronnie Tuhaka ka tau ki raro ki te whiwhi piro. Hanga noi ho. Mihi marangai anō kaitia ki tipu o te waiu, kua puta te paoro. Makere mai te paoro i ngā ringa o te kahu kei at Porirua i nānei. Last plate. Te prei whakamatunga. Kua haruru mai te haonara. Ronnie Tuhaka. Whati mai ana ngā hope. Weti, boise. Piro i ko rā. Tāpu. Tikau mātoru kia te waiu. Ngā piro. Me te aroha nui ki a Porirua. Rua meneti whakatā i nānei hika mā. Ni, ko te haurua tēnei. Me mehi ka tika ki ngā ringa hāpai katoa, ngā marae, kei te manaki i nei o tātou manuhiri kua tae mai. Kei te whāngai a rātou. Mai kore ake te hāpai o ne whānau. Kua kore te rangi a tāhua nei. Tika. Me ngā kaiwawao anō hoki e hika mā. Kia kā tātou ki te manaki me te tiaki o tātou kaiwawao. Piki mahi tērā. Me he mea kei te whakahekoe aha atu rānei. Tikina atu te wihara mahau hare atu ki te whakahaere i ngā kēmu. Pera ki te whatiporo. Koina. Nui ngā kaiwawao i ngā tahataha hoi anō. Mēnā ko koi tērā, mai ki te kaue i enei mohe o pai ki ngā ture. Tēnā, hiki nā te toki hare ki te āwhina me te mahi ngā mahi referee. Kei te kiki haere tō tātou papa whira e hika mā. Ma tētahi pānui mai i te rau kumara. He prahe kei a rātou hei toha i te rānei. Me he me ka haramai koe ki te tēneti kei mua tonu i tēnei te whare o Whakarua. Me te wharekai o te poho o Ngāuri. Kei konei te tēneti o te rau kumara. Me he me ka whakautu koe o rātou pātai. Ka riro i a koe pēr he prahe, he pōtai, he prakara nei. Whiu anei te kāmera pūkana. Ko porau rangi rātou ko JP ko Raukawa. Pūkana mai ana. Ka wai, ko timata te kuata tuatoru e hika mā. Piro anō i ko rā mai a Ronnie Tuhaka. Kei runga te waiu i a taniwha ko Porirua Kioma. Te kahu kia Terence. Pauri ahu aua te kite ngā nama mai konei o ngā hāte kia pai ai taku waha i ngā ingoa o te tima o Porirua. E torunga kaitia ki tipu. Rawe ngā rautaki ka kite i runga i te whira. Ka mautuahi ngā kaiwhakahaere o enei tima. Puta te paoro kiwa. Kei a Porirua. Ooh! Phew! Kaha te ārai o Hirea Parata. Hei whakapōraru i te hoariri.
Ka pai porirua. Phew! Ka tuare he tēnei tama. Ki te oma. Ka pai kua maka ki roto ki ana hoa tia ki tipu. Kua tihai atana haki e nama ono o te wai e. Tatania e hoa. Puke ngā rau e nei rangatahi. Ka pai korua, kia kā korua. Aiden tangaire ki roto. Tai ki te rapapiro. Ko tangohia tana haki, kei a porirua te pauro i naine. Hiu, te kaha ārai o te waiu e ko mutu ana, ngā te hoariri. Oh, good pass, mate. Pai e te tiaki te pauro, ne? Au taia tonu, e nei rangatai, au taia katoa. Kia kā parirua. Kua tāhai tana haki. Kua tīhaia, pauri, kua tīhaia tana haki e. Summer Collins. Piro tēnā. Cool. Kāre. Ia, ua kuha girl. Whee. Woo! Kua whakawhiti te kamera pai ake tērā ahunga. Te ao mihia. Oh, that's a better angle. Ahua ua te kite i te rātu kamera. Pēnei au he kapai ake, ngari kāre. Kia te wai i te poro. Koina tētahi rautaki pai ne, kia pupuri tonu e koe te paoro meheme ko koutou ringa taniwha ne. Yeah, yeah. Alright, ooh. Whihi, Ra rawe. tepe. Tinihanga, Māui tinihanga tērā tama i korā. Oh! Ko tihaia tana haki e Terence Johnson. Nā ka whiti e nei tamariki. Piro i korā. Ne? Ai, piro. Ka pai. Kia kā porirua. Ooh! Kia kā tere ngā waimo o tērā tokorua, te whakawhiti mai te taha Māui ki te taha matau. E kua kitea Aiden he puare. Oh, safe. Whiwhi piro i korā. Ko te paku whati o te hope, ne, ki mua ki muri ki te taha. He inihi pia i wainganui i te tangata me te hoariri. Kia tiaki tonu i te paoro. Kia kā porirua. Whakamahia. Me tērā ne, ko te rutu ki raro, taka ki raro. Hariru mai ana te haona mo te koata taima. Pirei whakamutunga. Ronnie Tuhaka. Magarona, Ronnie. Ihi, pukana mai ana ngā kōtiro uawa nui a rua matua. Tāwhi pare korua ko Cadence. Ano, korua. Rukana, Nganga mai, rukana. nganga. Yeah! Ātāhua korua.
O nā reira ko te 20 ki te aroha nui i tēnei wā, e hika mā? Aroha nui rawa. 21 e ai ki te tēpura. 30 heko nei nei mā rātou ki te ata whiriwhiri me aha me pēhea mo te koata whakamutunga. Pātata mai nei. Tekau heko nā. I tell you what though, whānau, the generation now can play sports. They can play bloody sports. All right. We're back into it, whānau. Whiu ara mere kai te tai. Nama te kaumarima e oma ana ki te tiaki tipu. Mere kaia. Piro i ko rā. Kua makaina ki tana hoa, tana whanaunga Ronnie. E hiri a te pauro e kiki ana ki roto. Tahi te pau. Rua. Toru. Oh, Whiu. kamakama, Kelsey. Yee! Nana kia. Third in the middle. Watu te pauro ki tana whanaunga. Haue, ia hatia. Hihihi, kei te hongi a papatua nuku. Wai porirua. Merekai don't need a hand guarding that tipu. She's got this. Yeah. Alrighty, hatea. Ka pai. Ana, kei te haramai ana hoa tautoko. Kei porirua te poro I nai nei te whānau. Three in the middle. Nā reira ka tae e te puta atu. Ka pai mere kai, ko wata I teira wahanga ki te tiki te paoro. Hihihi, Terence Johnson ke te are tonu. Tui ana I waenganui ngā tāngata ka arere ki raro. Weti, boise. Hanga noi ho, Terence. Piro I ko rā. Kia kaha porirua. Handover. O ka pai kua whiwhi piroa, porirua, 25 ki te tahi I tēnei wā. Kia kaha sanau, tatania. Ka Ronnie, rā tērā, paku neke te irihi ki te matau. Hihihi, kia karo I te hoariri. He Piro piro I tira? ko rā. Oh, Ai. yeah. Rua pia. Summer Collins. Tu miki you two, haka. Aue. Oh, Tatania kōrua. Ano. Ka pai porirua. Rua minutes I ki te toi. For the last quarter. Karawe koutou o porirua, kei te mate ururua tonu. Ki te mutunga rāno, ka mutu kaha. Ronnie, huri, toru tukau mā ono. Hihi, tēnei huri o whareponga. Rua tukau mā whitu. Ka atu arehe tērā tama ki te maka I te pauro ki te tipu. Ka pai kei a hiri a te pauro. Ko tihaia tana haki e porirua. Ko a hoatu te pauro ki a Ronnie. Puawai. Oh. Ko puawai tērā, na matahi. Ko tētai atu o ngā āhuatanga rawe ki awa, ko te titiro ki te whakarākei o ngā tamariki I a rātou Yeah, anō. yeah. Ka kite au I a rātou ko peita mai o rātou kanohi. E rā peita mura. Whiu, ko ai tēnei. Thorn Manual tērā.
Kani mai ana, tui haere ana wainganui ngā i te hoariri whanau, kāre i tutu ki tana piro. Te hanga nei, o rānei pia ki te ahua poturi tā mātou mihini. Tata, tama, kia kaha. Mere. Anō. Aiden tangaire. Oh, Pauri, ko James Harvey tērā. Ko tihaia tana haki e te kura o Porirua. Haruru mai ana te haona anō e hikama. Purei Pass whakamutunga. Phew, kei te rapa, kei te pirangi a te waiu, he piro anō, kei a te kahu o tūpāroa. Ara. What a Piro, step! hanga noiho i a te kahu surgeon. Rua te kaumāwaru ki te tai e hoama, ki te kura o te waiu. Ka mau te wehi. Bit of a Anei, replay. Te hoki whakamuri ki tēnei prei o Terence Johnson. Put his body on the line there. Mō te hemo tonu atu, nera e hika mā. Weti, ka mau te wehi e nei tamariki. Ka mauru wehi. Ora te hika mā, ka tukau tēnei e taonga ki tētai atu aku hoa. Pāpaho. Ka rongo anō pia koutou taku waha nui a muri. Noho ramai. No rā mai te whānau. Te manu hau. E ruera o ne roa. The Mason ruru. Hone Manuel. Pāwhara me ona. Oh, taonga, ka pauri. Tera pia ko taonga, ke tera. Kāre te whānau te waiu i tuhi ngā nama. Kuni pia ka hoki au ki te rapa. E aku whatu kāpō, ka tāu te ki te mai goringa nei. E tāma. Me ngā tamariki o te waiu ara. Ngā wari noa te whakawhiti mai te rori, mai te kura ki ko nei nā. Hare te hoko kai ki muri rā. Ngā mihi. Kei au. Ngā mihi. Anō. Koe uenuku. Uenuku.